Difu Joysing Doloi Auditorium Hall along Asia Pacific Master Games along no ikilong don abang phubang phiatumapan Karchu. ASDC KSA Songtum Prime Minister Narendra Modi lapin Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Amepi Mekekai. MSC Horan Singh Bay Polling Station Tika Langching Bar lapin Paklongjon Kahumridam Ajay Mekkideng. Kardom Karbi Prime Time along Penili Vilarbon Krupi Non Biotang Pen RJ Tha Karbi Anglong Tonamas Councillor Hinpen Chipatir P Ponsi GTD High Trainer Camp Arning Joysing Doloi Auditorium Hall Difu along Asia Pacific Master Games along No Ekilong Dut Abang Phubang Phiatumapan Karcho Sai Kebadopon Difu Joysing Doloi Auditorium Hall along Kicheng Siang Deng Asia Pacific Master Games Malaysia Penang along Kachipate Kepadopon along Nong Ekilong Dun Sangpi Pukila Ingtipi Gold Lapen Bronze Sikari Inghi Bronze Rajan Rongpi Bronze Jensing Ronghang Silver Dr. Borsing Rongpi Silver Lapen Labangso Kepatu along Kachipate Dunatuma Phanta Karcho Pon Pado Labangso Karcho Amai Kepadopon along Alui Sarpo Aman Pen Kasa Lapen Assam Pacific Master Games Amai Pur Mate Karbi Anglong Tonamas Council CEM Tuliram Ronghang Chitong Dun Karcho Amai along CEM Pen Lam Theki Jai Ponke Karbi Anglong Tonamas Council along ke Patumate Sports Abahala Bangso Ningkan Sika Kutike Thong Ansi Pathik Chong Dasiki Bangja Ningkan Mate Suri Hinira Trainer Kep Lapen Krister Kep Tihina Ningkan Pen ke Patu Hin RD Kipi Lapen ke Patu Abang Kubang Phiatuma Phan Aning Kirung Japan Sika Kuti Siki Pabat Pontu Japan Da Lam Theki Jai Pon Pado CEM Hin Pen Karcho Amai Long Karbi Anglong Tonamas Council Hin Pen Sangpi Pukhila Ingtipia Phan Non ke Kibom Forest Guard ang Hoi Pen Forester Artuan ke Parlu Lapen Tangka Sika Lak Ho An Kipajir Jensing Ronghang Rajan Rongpi Sikari Inghi Lapen Dr. Borsing Rongpi Antuma Phanta Sika Lak Hinian Lak Isi Pipajir Ponlo Labang Samai Long Karbi Anglong Tonamas Council Speaker Long Kitimung MP Brensing Ingti EM MEC La Tumpen Cheng Lokpen An Kithikiding Atum Chetongdu Malaysia অসমৰ পৰা ভাৰত টিমলৈ প্ৰয়োজন তাৰপিছত কাৰ্বি আংলঙৰ স্থানীয় বাসিন্দা আমি 13জন কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি পঠাইছোঁ ভাৰত গৈ তাতে পাৰ্টিচিপেণ্টছ কৰিছে 64 কাণ্ট্ৰি তাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা 5জন এজন গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু 4জনৰ এইটো ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছে আৰু চিলভাৰ 2জন পাইছে টোটেল 5জনে কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দাৰ পৰা পাইছোঁ গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কনচেপ্টৰ পৰা আমি জনাইছোঁ তালৈ আনি এখেৰকৰ আমি অট'নমাছ কনচেপ্টৰ নেক্সট আমি 1 কোটি টকা আমি বাহিৰত অভিযোগ কৰা হৈছে ধন্যবাদ দিব লাগিব ধন্যবাদ দিব লাগে এখেৰকলৈ কাৰ্বি আংলঙৰ এই স্পৰ্টছ লাভাৰবিলাকক ছাত্ৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিত এমচি সমষ্টি 10 কোটি আঁচনি দিয়া হৈছে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কনচেপ্টৰ পৰা আমি ইমান পুঁজিটো নাই এবাৰ গতিকে আমি 5 লাখ টকা আমি পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে আৰু লগতে আমাৰ এটা পাইছে এখেতসকলক আমি দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাকৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট যিমানটো আছে তেওঁলোকৰ আমি এইবিলাক আনি দিয়া হৈছে আৰু লগতে যিটো পখিলা ইংজিপিয়ে গ্ৰেজুৱেট হয় তথাপিও তেওঁ ফৰেষ্ট গাৰ্ড কৰি আছে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কনচেপ্টৰ প্ৰমোশ্যন দি আমি ফৰেষ্টাৰ আৰু বীৰ অফিচাৰ যাতে হয় জেগাত পষ্টিং কৰে তাকে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু ৰাজ্য মন্ত্ৰী তেওঁ মানে চাকৰি টাকৰি নাই দিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ভাল লাগিছোঁ মানে আগতে মাষ্টাৰ গেমত 3টা গ'ল্ড পদক অৰ্জন কৰাৰ পিছত কিছুমান ছাৰে এডভাইচ দিছিলে মানে আমি খেলি থাকিলে নহ'ব মানে অলপ 100 টকা হ'লে আমি মানে কিবা ল'ব লাগিব বুলি কৈছিলে কিন্তু মই মানে কিবা এছিয়া পেচিফিক মাষ্টাৰ গেম ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলাৰ পাছতে মই এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তথাপিও এপ্লাই নকৰাকৈ CM ছাৰে মোৰ মনত কথা ভাবি মানে মোক মানে এই আজি ঘোষণা কৰা বহুত ভাল লাগিছে বৰ্তমান আপুনি ফৰেষ্টত কি পষ্টত আপুনি কাৰ্যনিৰ্বাহ ফৰেষ্ট গাৰ্ড কৰি আছোঁ বৰ্তমান ৱেষ্ট ডিভিজনৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ ভৱিষ্যত মই ৰেচ ৱাকিংহে মই এতিয়া বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি দেখি আছোঁ সেইটো কাৰণে নেক্সট ৱৰ্ল্ড মাষ্টাৰ মিট জাপানত হ'ব 2021 তাত
প্ৰিপেৰেশ্যন কাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা মানে চেষ্টা চলাই থাকিম তাৰপিছত তাতেও ভাল প্ৰদৰ্শন আনিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ আছে নেকি উপযুক্ত মানে ৱাকিঙতো টেকনিক লাগিছিলে কিন্তু মই আগতে পৰা মই কোচ পোৱা নাছিলে মই ইউটিউব নাইবা কিছুমান লগৰীয়াহঁতৰ পৰা মানে কেনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে এইবিলাক সিহঁতৰ লগত সহযোগ কৰিহে মই মানে কৰি আছোঁ মানে পাৰ্চনেলি কোচ বুলি মই একেবাৰে পোৱা নাই মই সৰুৰ পৰা 12 বছৰ সময়ত মই খেলত মই 42 কিলোমিটাৰ তাতে সুনাম অৰ্জন কৰি আনিলোঁ 42 কিলোমিটাৰ মাৰাথান 21 কিলোমিটাৰ বহুত মানে আগত বিয়া নহ'বা আগতেও মানে বহুত খেলিলোঁ কিন্তু মানে ৰাস্তা দেখুওৱা আমাৰ সহযোগ কৰা মানুহ নথকাক মানে মই মানে বিয়া নোহোৱাৰ আগতো মই এইমটো ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে কিন্তু বিয়া হোৱাৰ পাছত 3টা সন্তান হোৱাৰ পাছত আমাৰ ধন সিং ছাৰে আমাক মানে ৰাস্তা দেখুৱাই নেশ্যনেল গেমতো মই 3টা সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলোঁ এতিয়া আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্টত বি মই 3টা পদক অৰ্জন কৰিলোঁ ভাল লাগিল সেইটো কাৰণে এতিয়া কাৰণে ৰেচ ৱাকিঙতো বহুত টেকনিক লাগে সেইটো কাৰণে যদি মই সুবিধা পাই ৰেচ ৱাকিঙত অলপ মানে ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে মই ভাবি আছোঁ Difu Karing Bas Counter Adung Chiti Trainer Cap Ani ASTC KSS Song Tumpen Prime Minister Narendra Modi Lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Amipi Mike Kai Birta Difu Card News Channel Pherangke Lapen Baithalang So Card News Pherangke Jason Inhipen Birta Nangpali Prime Minister Narendra Modi Lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Amipi Difu Karing Bas Counter Adung Along Mike Kai ASTC KSS Song Tumpen Lapusona Sai Kideng Ia Theke Assam Sarkar pen Arondre Alam Kapachitak Lapen Karbi along Rialong Atokono Anta Currently at Lupu Central along Lam Theke Balipen Karbi along Kerosene Kitor Kang Tonja Lam Pensi ASTC KSA Difu District Committee Tumpen Kachesong Sai Dengponang Koklopusi along Tumpen Ningche এটো আমি জনা মতে যে কাৰ্বি আংলং বা অসমৰ যেটো ইলেক্ট্ৰিফিকেশন গোটেই জায়গাত বিদ্যুৎকৰণ হৈ গল বুলি কৈছে গোটেই গাঁৱত হে দৰে মানে কেৰোচিনটো বেন কৰিব মানে ইম্পৰ্ট অফ কেৰোচিন মানে হেতু বেন কৰিব বুলি কৈছে যদি হসাকে যদি এটো বেন যদি কৰা দিয়া হয় তেতিয়া হলে হেতু গাঁৱত যেহেতু মানে যত নেকি পঢ়া ল'ৰা চলি আছে আৰু যোনটো যাৰ ঘৰ নেকি আজিৰ লৈকে যে কেৰোচিনৰ ওপৰত যেহেতু মানে পঢ়া শুনা কৰিছে আৰু বহুত কামখিনি যদি কৰিবলগীয়া হৈছে সেই গাঁৱখিনি বা ঘৰৰ অৱস্থা কি হ'ব সেইটো হম চৰকাৰে মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইটো কথা Halapu West Karbi Anglong along ta kerosene Jorlong Lilu pu alampen KSA tum khache songpon padu Assam government atum pen kerosene ajang Jorlong Lilu pu joine KSA tum West Karbi Anglong kothat lang solong ardi to jot pen khache song padu KSA amai phu Samson Teron pese khache song Japon linlu Jongsi Assam government pen kerosene ke jor inkir cheklute kiduk det Karbi Anglong araptu sum pikji pu joine se chesong ponang koklopota Teron sang pen lab theke jai pon padu Central government that the supply of the kerosene is likely to be closed down by the state government. And in this context, we the KSA strongly oppose the decision taken by the state government and the central government for closing down the supply of the kerosene to various parts of the states of Assam. We have seen that in the last few years, in the name of Pradhan Mantri Vidyutikaran, the government has done some extent in the development of power, but as far as our knowledge is concerned, the electrification has not yet covered up to 60% in Karbi Anglong. Now, the big question is that basically the students community need the kerosenes for our studies in preparing our lessons and all, but if the government closed down the supply of the current kerosene, then there will be a big problems for the general people of Karbi Anglong. Why? Because the electricity has been not yet covered up to 60% in the district. So we appeal the central government and the state government to roll back their decision regarding the closure of supply of kerosenes, and also at the same time we would like to request both the government to roll back their decisions and also to minimize the petrol and diesel prices at the earliest possible time. Rongkhang MSC constituency along Chitini Phai Kret Choksi Ani MSC Horen Singh Bepen Rong Group Mate polling station Tika Langching Barapen Paklong Jona Hawar Kachihumri Dama Birta Card News Sa Hem along Birta Nangle
MEC Horen Singh Be Rongkhang MEC constituency angkang kahumri dam lapen mai ke pado damahut Mohila Morcha mai phi Rani Kramsapi Mohila Morcha Klembang phi Amphu Teronpi Miutabon Kramsapi Rongkhang Mondol Bidisar Boleshwar Hanse atupen Chenglong Pen an Rongkhang constituency BJP party along Arpuki do bangpu bang phetup chetong dun polling station 101 along Tika lapen Langchingbat arong along mai ke pado panahut Congress lapen ASTC song along kachirapdun abang pubang phetup chingbedun Langchingbar pen kilometer pri an kahelo cheret along tak kahumri dam pado along le kahumri dam mahut hadak arong arat tum government pen kirap ke pajir ponason kilong dun abirta MSC phan than pachini dun lapen along li phan kachuro alam theta ke pajir pon pado puthot ke wangji arni MSC be pen rada phan kirap ke pajir ponja phan ong dun katin thora mosutami kedeng ponja phan da lam theche chakteka namalam sopor phan bir tamuing tamon iksena Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of genswear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Ganj
Sam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang Karbi alang Teso alang kecu ajam tu Tarmit aduk Telua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Tihinamo people thought beer talong wang thulo. Bharatiya Janata Party Lumbajong Block Mondal Committee pen chitini phai trainer cap ani difu PHS Hemalong swachhata hi seva sai kedenga birta card news pherang ke pen birta nang pali. Swachhata hi seva sai Karbi Anglong kang chitini phai crep ho ani pen pangchengsi priyachi kloni phai hini arnian claim ponji busi swachhata hi seva coordinator pen pachini difu PHS hem along chiti trainer cap ani Bharatiya Janata Party Lumbajong Block Mondal Committee pen PHS sai photum chirapsi labang sojai mek kideng pon padu September tarik crep ho pen 2 Oktober 2 Oktober an labang so asa yang deng claim pon ai swachhata hi seva pu labang ke khas central pen state pen lapen dak district pen labang so circular etum la block tin anta nang pan lelo lapen ke nil tum stame 15 tarik ani pen da chenglo lapen pini bangke labang so PHC itu water tanki la so ahong klam bina pani labang so ahong klam long bang pen labang so cetai keter an atumi ajo atumi din tu Biswakarma puja talon det pen lahai keter kado kabe anta nitu ning thir jer pen lason si epang ke bang jilang long anta elitum okola athak chot kali bonta aklong sitame elitum ning aklong pen sitame ing thir dir pen kai kes tame ning klar sap pen long song deng klem pon ber nei plutang te elitum kaching hon CM sar tuliram rohang sar lapen minister sar alang litum apang itu kedam tang bangso Karbi Anglong han cipeduk pontang seng song sing ti amang ke hemante kang lapen ing kenon hala bangso amang ke hemante kang pot kepa fulfill jiphan kepa chun jiphan litum kaching hon CM sar tuliram rohang sar lapen ako minister sar lapen district sor ka ko do an la bangso ke mang pon non e prang ke bang halang Karbi Anglong phan pon paching thur ponji lapan so se asai keme te same hetan asai keme ta paching thura hin pen same rara tuma ke mang labang so ke mang same kaching hon council sar tumpen council ke hoi tumpen lapen kala minister ke hoi la ka du ka be do an mele tum an same ke mang pon labang so asai ang deng rara ke mang ko ta pachun pon thegi phansi la hai ang deng mandai klem pon lo pasi swachhata hi seva la no pini bang so asai dak declaim ke Langhin MSC constituency ki parluang kang chitini phai trainer cap ani jaipong along KSYC asong hin pen cap ang deng pen chenglok MA ang deng ki una bang phubang phiatuma phan karcho sai ke deng birta kat ni sosai hemalong birta nangli Literary Campaign cum Felicitation Program Jaipong Area Council at Pen Patir Piponsi Karcho Mai Padopon Robinson Tok Bipen Kecharipon Amayalong Kephalam Thilapen Aluhi Kipachini Bikram Kropensi Apor Enlo Mayalong KSYC Central Committee Amaipu Prakash Terang Abarim KSYC Amaipu Johnny Timungatumta Chetong Dun Lapen Aluhi Aman Pen Thekar Chabang Longsing Teron Chetong Dun Anparta Sorgari Gaumura Roman Rongpi Lothan Bangatumta Chetong Dun Riti Mayalong Aluhi Aman Pen Kachetong Dun Longsing Teron Kecharlia hin ke prang dun thek japan ardi do jot pen lam thek ke jai pon pado ning na parum du lam so se charli du no lam so se ten no lam so se ding no Karbi prime time birta bang kilapan skang ton poniglo do me thagmi korang thu